Eh, Dimbula, pinakabali besar na bakarorong mai na kabinaka ni sigini ko sa uchungon na tolu en 5 na miniti may serene may Australia nanonda marama bulangi sureti bulangi tokai siya masarti kumain na matin tulemu o Australia kani marau ni may tek butak ngoko ito na bitala noa na ulutangan ni ibeira na marama en buturara ni ngito na rakabi da marutaka ni ratiko ibita na nonda marama erna suriti tiku mai na nungkoi pata-pata me ke me bitala no na bekara lako tu rumah kena nonda dingi-dingi mera dingi taka na ngito bakaongo na dukilani ndora keliteni ngakin na laturan ya ni ramai dingi-dingi bita na nonda marama katale weekend bau sip talanga ko na nonda to sate ko bume radan rada kiti ko mai orto na nonda marama mai biti lagi baka matal takati ko koe bita na nonda gito esa tupani tiko na muani madongo da marota ni sa mai tantola lebu na mate ni katumba beira na nonda marama banu ni pinakatuka ni bikim ni kada na marama ni pakarong tiku mai na kabina ni signi kuwa na buno ta pangau ni sema tiku mikina enak kena pakalo no mitik na nonda bula na marama na Women's History Month anda marutaka ni solitu na ngauna beira na nonda marama me me vital na takatu na beka membaleta na beka enta lako tu rumah kena beka kede enta tatanda tak meroninda wimbuling na kikina meroninda buli tanga kini ya me baka ngara keni bal en langa mantai ko ento na ser me baka ni marama tiku ni ani on totoka me imbenga na nonda marama bulang to kai enta na ngante sarti ko imbenga baka pulitin ko vir kede na sema tiku mai en nonda bi koro rere totoka ne ne ombenga ni sambule bina ka doko au klano ni bakarong tiku mai na kabina ni sigini kuwa meta na bakara rongo da manta na sere sa bakaro tiki tiko meta na bimbulo ngodi kina na sigini bina ni kuwa na sere membale timbenga da babi ni binaka ni ndo na sere go kiro kunia na biwakani babi ni binaka kibe roto na mata sere na delay ya toba na sere membale timbenga dan na rongo saramanda nyongo na ser totokongo me warakir na kena bo songo sargai oti tung bek kona vaksing lebu may biti sotal bek ngango sargai listung bek manitite nimbula binaka.
Sarong-rong pinakatira na sero ya. Na sere na Isambenga. Vabi di pinakatiko berton na mati sere na delay ato. Pinakabali usar bikem di na semati kumay na bese pura-pura. Bikem do na semati kumay Amerika. Pinakabali mo na semati kumay. Wakang bulat tikong be bulawalo. Bula binaka tinay TJ. Dikiti marayawa. Doon bula binaka. Baka bini pinakatiko na bubale na takao. Bubale na takalay buna. Pagkatal nga kina na bubale na lisuma. Kena bubale na bitarong ibano nimbula binaka. Iya, sa dala bakong bula sa runggo bino nanto marama bula gito kay mena bakong bula mata mo ko bi kento na pakarong tiko enak kay binakanikwa. Bula binaka tinindireki. Esa bulu mina kai Dr. T maro tege bagalia buna kaka viniku ani damai ni dana mai ndambe ka vital mo tsikani. Bambul tal china Binaka. be ke menina siama chikumai na singa bilang nikua nak. Sabi na, nakavalim sara na nomu bakdo nui na noku ker mol-molumu rambe sar chuka di ladolase bakatalakin me nang buke-buke ni obando ni na ngono ko bitor me bitalan no me bakani ukila ni dorosa bital no ambe kana bidana bak sawoti ka ni woso setiko ya klasa kana mandingin go me bakan doro bital no takatiko sa kena ngono don seranga ni doro bital no ni kuwa ena kena satu wanita nggo bida na program ni ingito raka bibir na nonto maramai ini semer madrin dorbital nota kaya rama tanga ni ba matal tikem ni mate weekend na wono ni tabu tumikina kena nomuni kornivas. Yo vina vale kai ondo tuntunga ayo mai benga kau sala ai benga. Ya mau pamtela lite kina beka odo tu mai na matanggali na kornganga nunggu tok i balei sau ya busa na durmo de ibanga tikino sawau kau basu i na matanggali sau mua tok ruku-ruku na ya busa na durbesi na tikino rabi-rabi. Na banua en ron mai kina na wani sudu mai bero na marama bungu au siama cikina i mbaindam-dam mai tabagi kandavu pateke mai bambea mai ona kandavu. Au le kito le vana bita vini au ngase be kito na vana e leo tau doko wakawati Australia so ndona lubengo embaki tinkalima ko reki baka na usada buta keda na bono ya me ulak mekina ya na be mama ni reki na keda be mama mai be tamana i Scotland Ireland bat kena mbuna mai Ireland i England. Isa, sajin na isa. Paano ni pinakatiko be direke na nona huli ke na nona sasanga talaga ni ninggito ndo rete chiko chinichireki na ibaritaki. Rota kabutiko na turanga beauty ni na nona tumbo taki chiko mai na lube monro ngoneleo ke na bika rawat dari ndo tok na ibaritaki binak. Bikim do baka beauty ne bal. Wakatalaki na bi ronangasi kiro talaga na tinanalilay. Kaya wekana talaga may bi tamay direke, pinakabaliw. Kira man tanga ni wasyan na namubuli. Nabikor ni Oi, buli ba ko buli miki na may biti. aqui mai viti imperno gata mai Australia o embaki cinka vitu mai viti ya so ya nunggu mbula keda baka buli me ada nunggu embaki cinka vitu so ongi sai ada mai Australia satu so buka vitu nembak nunggu cinka Australia iya te bu na buli mai viti au buli mai raimba pigeon school na embaki cinka dia bitul kaonu kita cuma nombor nangone ya ngai ya se ponto me nambas na showbus dona lakon balaw nangone ya balet se muri nangone salma ka wala ko bayang gawi ay besari ngai nangone se ngai to ya bikino nombor to ya buta katela patena kurni buli nombor primer mero buli kina na lubini obis balet ya doni chiko chiko lebo ya ni be baro taki nombor bali be sulio to unto ya na dona mate bobal kito ngai sote nombor kerto na no butumbu tumbu orto na talmai tonga orto mai tavi ngai ka orna karo ngai ka vero nang kasi bina ngai melai bulan na min rimba sa ngai borek tung kono pontom pasi mai na pa pas bala ntone ya woto kono pontom pasi mai ya min rimba yo maruta kana tosa no mai bulin rimba baleta nangone ya se ngai baru te kinon rimba me non ra kuribuli na toke
ko na ir na may tak tu isu ba. Iyo nangono talanga ya ukilaki na ngo no rei mu rei lesu. O buli da mai kana nangito. Nangito ni be maluai pambimbi na gitu na netball bat kina buka pambimbi nambuka da bulir tala mi kina lebu nanda vivi na lebu na tangi da nangito ngito ba kulimba karena do kaitu pambimbi kita na leo na bebe lei randa tu bebe tangan sarto tala minggu main gitu bat kina ngito buka yo kila gere suka ya anda bulir da kina na step na gus na tapu so ka tagai mi kila tungo ya sesiangan ni kila mi kina ni na ndonongo na da mi sota ban gitu rakabi. Wachina buli mai raimba edan kalesiono sanga india yani ki andira kumbau lai durimbure na kita ndo awis no ta tamango bisa so kita to savali wana chuchuke ni I obisa pakai namboro I korbo ni kaviwa kalau ngata nangonongela ku kina I sawani kita satu mena tembo. So dona buli binak talangan buli misawani na kaningito mambimbi na kaningito na kanibuli pakabia ongai ono na rai lesu ongai re talangami kina nibu kesara bakaleu na nunggu gai mai when I become independent na muria nang kita dabo mo muria sa dabo pinakatu may na foundation na nunggu rai lesu kin rain pati kaya hindi ako kumbao. Pero ngay yado may Australia may buli talangay Bankstown Girls High. Nunggu na chingka di wal sangol kawalu. Tigan reto balele na buli. Balete ni sele ali lebu na vidur makini be maten tu kora sagat tuntunga na multicultural. Ausanga ibakatu me katu you have to be a great pretender. You fake it till you make it. Karena kaya. So nunggu mea kita tok aus sini ndo nangoni bici kira sebuli kina ya kita tok nangoni dia kita ulah kata mai mai dakana gitu sang kita kita ngan gitu mukila moreni buli kira lepna kana water polo kirkiti volleyball moreni buli na davatali na matangali to try and assimilate with the Australian public. Yo nangindo yang lolongo na lebu talanga na comment na racism and sindonia nangonea but it was part of nanonda toso pakavia makes me a thick skin person and minda kila nangona minda turn off turn on ni sande ata ba ni na level ningito bakata bang bimbi na bakata ngendengen ni sa ata ba na elite level so na kede no gairai lepchu no gairai lesu ni berno ko men program ngo ngere kede ni au sabaro teki abi baro teki da mai nangoni salon da duru mai ngai bakam bimbi nanda toura na kai binaka pat kena kai va minda taka batal ngame inda bulikina minda ren bita tani yo motos ko ni tinga sa lebala sia ngai tal ngana buli minda kuni taka batal ban tamat anyway sa lay dai best time na nundar vital no yo so ya na kuribuli mai bulikina Sa totoka vai binaka jirekin na no mo sema tul so ka bitu na paki na Masuk ke dalam no mo sa meti ko Australia. sama ikadi betul menunggu ya na bono Australia. Sa ya ron itu ko na ni ko ni tul so ka bitu na paki ya na no mo langwa baka vitsi tu binaksar nga ro binaka toka. Ron itu na kawasian at kina pero nang kasibali. Iya, kalau nggak tani roci nang kasih balik, kita bisa ngapa kembenga, roto nate vingu, kita bisa ngapa kembenga, balik talanga ni na bale rakilana sa lisumai rus endola tunga. So kita boleh di na bulang era lagu main nabi kesi nabi madao nabi singa. So nabi besaki nabi maluai baka viti, lu bakan dunia lima baka ni na bulang na turtunga mai. So eli kina ni ali na tambana ni na nanta bosa ngai ndala kamba ngai buli nongala chung mai dawin ole mbak tingkali mai dawin ya sang tala ni ali ndra chung mai kina na kanda mai dawin na vital no ngai ra chika tala na no gitokani le sa no gitokani mai viti bimbi na blue wig samba kichin kono ngona ni membe muri wabo kichiko en buturara ni sarangito ngai ra chika tala ngana buli ochi chico na biwa kani ke mamindo biwa itartara eno boleh ni biang baki so na siama ibi che eliali ka ndo e pakawaso mai very frequent na ko embeka ya ko kito kalonga takina ni rose mbolororo nangasi kasi koko chico na nito isiama ibichi
baka Yeah. biokani, baka buli, batakin gitu. Sa mentang nga betor mentang anong gumamit binaka ang bondo bir na kalungat ni buli ade ni bale irus au bakla talaga na bulan ni bikaw itak kin bulan ni loloma ro bareta katiko nang gas au wabi ni binaksar ngakin au rital nga bikim do na bitarin ni do bilomani kadobi bola kati talaga do ni bareta ki binaka ya chinenjireke. Iyo na baka kita na bitadini na chikno ngone na pala tal ngakin iyo na na liab ngani pala tal nga na liab ni nonton na bi boleh kacisar kita mbak apa tu to batal mbak ngaso na bi wakani baka bitadini and chikno ngone na pala kina chikno ngone na bi loman kina iyo for us to be stronger and come closer we had to go through those hardships too na dabi lepat itu man dabi na yang paki kaya ngone na may siyama taliki na sa kukosar na isiyama baleta ni raya itu that moment so you try to go back mina may sukar sukatal na vida na yang baki ayal itu yo yo ganda ni kumni na gaire de chinga na rere bina kanimbula yo nambula na rere bina nga ke baka duro mamay na la me o gay koko kina na numvinaka Di na todo. Nakabali sara no mo siya maye na tikina nakabali ndor no suka tali man din rimba chininjireke na no mo siya na no buli chin ka jebit sang bulkon sanjin na no mo gemi buli tali nganti ta kombaw na no mo tali ta ka nang gitu leo nang gitu ta man do sa tiku do no makamay men rimba kina no mo sangela ko anti ta kombaw. ya vinaka kai main rimba au dona mona talita ki biya so ambe ka rendo bina katana mi stato tolo no chini bulli mer samule da non rangon ni bulli au on rimba au sus me no sus me kinen rimba na net bol ngai ronga nang gitu kendaren gitu tora nang ona ya na lewa nang gitu net bol o irna tanga ni rang gitu rakabi tinga sanga chuko na athletic season yo nang ni athletic season den rubali lai bita tok no record na shot put ya dana nang ona na cricket ball così che andava per tanga cricket ball balete ni sa kala lai so laki chiko na kita niat bol nge sonongon ke pakaya na pol orang kita raga binatangani ko kita indo be kita le binatang ni to len kelas na leo kita do sangat lang mi kita len gitu na tambah ngani le bibani ni mendere da ke kita na leng goren pita ke sobi kum dan tangani kala men kita nda takap tu mekanilas that was how our competition started trying to win at all cost. So kima minang gitu sarto garen to re chuna tanga na erto na la hele orang main gitu bukan ko baka sarto cukup talent na batang ente yo gitu kalau nggak tuh yo salah kalau salah tangan gitu gitu bakuliah sara gitu ya bal gitu lah mau kumpul itu na inta main rem begitu na bini bawa pinggi irna tangan na sote bula bula na sulu batang karkarau yo ngona ni ngona ningi to ira ra baka shots chiko ilom nesta torsis la leka so bikem sanan gitu buka ra lubatan na sote bula bula o kito ndar to na bini bo pink yani sada kana buka ra lentara men sosot wa sosot tek lingan ra lentara kito maka tu na bini bo pink na lingan ya dai vale la ibida na imuku ya bamu yo seni baka sanga yo buli de kino yo mandanga be yau o sanga buli de kino how to step them yo sini kilatu na kada jina it might be small to others, but we ya usanga resuka. Yes, na nugunto sanga me ukunimboro bana ngele nanda kungu balet makunile mokwiwali. That was how I was learning how to be probably good on my feet nangone usanga mengita rakabikine na msari totol lakabango yo ya mbe kana na kausi buli ngama it was inbuilt in me back then so ko be masuk karta ngona be yarto na timini bitsi non rala ingito tuna turang back in the days Rando kake nga, it is Fiji is so entertaining to watch. Fiji is so entertaining to watch. Mbala tambe ka wasu karata ngo ni anam nandun doon kito nga. Bambimbi orton kalalay. All the best players, all the short people, all the smaller people. Bala ito on how to be good, how to run away. Mangi-mangi to ngeng Mangi kasing-kasing. mangi. Iyo, menang ke wasu karata ngo na bitala no. Abango saru to nga. Bala to kenda ya. Kasi nga doon itu kibina kana taka beiko kaya baka otombo. So how do you counteract that? You have to be smarter. Okay, and then we take that to another level in the Salengi Burubura, and it's not written on how to play like that. So random musikin and coaches when they play against Fiji, but okay, the ad lib, you just do it because it's natural to do it. And yongo sato sonangona sarti bubulida sara study takina nang gitu na ibiti
Sa totoo na batang ito. So it all, at the end of the day, it comes up to what's up here. That's the difference on the field, no mental. So o marota ka doon gulay-gulin rin pabalitaw kilanga ya buke ya ngona na how to be kaya rin daw katumbe kaya you have to learn how to get around situation, you have to be independent, you have to uh, on how to move forward. Ya do tostal na vital no men ba Iya. tamagu do pambibitak sarwali na buli. Eh? Ni kaya ka usang ni matay ka ro katol kaya ko nasasay bali. Sangay, yo namoku ento namoku nang gitu. Na eleo sinto mong gitu. Na eleo iko na lang may balas ko na wala lang may buke na no bakariri sana daw pinakatona. Yo ni sa suka may ni sa ka to nang gitu sa sinra ni buke na o kila na sinra ka ko na chuka ibali. Mas nakakane nang buta nga usala nga gitu. Kanong tong ko nang gitu sangay ndore to nga. Ni na suka ko sa wala ka nang buto na lomuko. Sabi na nga mo sa gitu nga na kena yala to kita ke balita na do chuka ke bakaraw ni sasa. So, do kaya ko pinakita ka na sasa, na biso ka kanining gito. Iyo, santo pa ko tiya sa ranang gito, may sama ti pinakita matinis nga, o gala kumay. Iyo, so, yan, nanunugtalitang tungamin ng gito. Ang gala ko, sa nga sarap ko mula kasawan, but mo rin yali may bali, mo ko talimu, kudi klan, sa laksawan, sa laway ako. Que pala sasaya, baka vengo tu la sasaya nung Na sa tumisawani. saya, bakit lang ito, tapos nung kulay buli sawan, karon gito, may satang nakasasa, kaya baka sinimatay ko ro katun. Sakla di rumah-rumah ko cuma ko nang gase. Iya, rosa na lang nang kasi rosa nagkilatal siya nga na yun na sasa. Kito si domok na sasa na ngone na isang ng belit. Iya, so na label sa man isang kay pa kateki o ni nang gito kay usa nang gitong ko or ning gito tu yo. Tasin running kita sipita na time bata nang wani kay deo nang gito. May bit si may nang ni primary school. Tasin running ko suko totally sa ka nang gito. Whereas si boarding school tamate kay deo nang gito. Kaya ampe ka sa iyo tali taragin. Sadin. Nung sanggay ako sa wani, nagito ka, masangay ba ka uli So talitak sarap ka libo, nung mulit yung misawan. Isawani na volleyball. Volleyball was a big thing isawani na ndo uchi nang gito. Na uchi na taka. Mm. Daklake de na volleyball nga ndo tu mendang gito taka. Kito kalonga tanan ito yang baki ni sabo ka dingwi singiti buki na roller skates. Ndo na company na roller skates suba. Ngonar to may songoki nang ikaw kede ni bolle ka ni na ilebo ni roller skates be ko sawani. So kita na buli may na back in the 80s, kaya chico pinak na roller skate may sawan ni may santo taka na vida muri na iyo. So it was that and volleyball. Na athletics nangona ya na athletics ento nga na term Dan gito nga gay watching nga ya sa watch talaga na kana nanumi na athletics. So ang gito athletics so wait na discus but na 800 meters. Iyo narakabi siya nga sar ni sinanumiki na si membo na numi ni na elewa na kita rakabi na ngone ni tumbo dake chuma ya. Ya keto the clock na 80s na gito do warite ke may na barong tek men recho gramiden. So ke ma mi ke na ngone ya ni santo tak na Hong Kong Sevens ke barong ke may kurbuli ke ma mi kila ke na ngone gito ke ma mi kila ke na wale ni gito may na barong ngai Gay sember nindo kasi ba kindo na timi me gito na timi me matatak na next game kito santo tupan nilo na nito team list. Mikingin dolore kaya kay match tak na list ni coach. That's how we know our rugby so well. Back in the days, kartu klaching to Jennifer Sierra kaya baro may Marshall Islands. So the rugby was always there. We were so good with the rugby knowledge. It was never a game to be thought of mikitong gitu kina. Oya nunggu tumuchuma ya nunggu tunga volleyball. Kaya baka mo matateki vich ngano volleyball. Sanjena. Indor listal man tabi na sasa. O tanong takmiya. O be listal nga bina nanonro lao o nau bat o tata bat kinanay bale. Di na niruto ko na raw na wuli Naomi. Mga rawatan ng wuli mo matay ko raw katulong. Yan na yalo mo yung ngalileta chunga nang gito. Yo nanuma ni natapon na muray na tikinaya nanonro bakit tulewa ibale o nanabat kitata.
Iya, iya, na nangona ya, na bik kila beki me na ele ona tumpo taki me nangona ya, iko na buli nga kaya ngani buli sana bingkara bichu kay bali. Na ngito asis yang sarangani tu en vitala noa niya endu na vanua iko ranio dilakina. So Sa, na kanga iko na sanga kaya kanga osenio na buli si o taka sati buda kata kaya. Yo so nimbaleta ni siya ngani ndo tara na option menda waktu to patataka. So nakangarasa tu kan kena sana pamuria nga. Iyo, oyo se malele sa nang gitu. So no bangkara ke na bonua nga me urani de bura ke ko sa la ko sawani. Ngai may sawani ko no la ko may Australia. It was also nung sasanga nga mo yalita ni may mo ira sanga kino mo may gitu. So, kipa kantor sekitar na vital no na nguni salman ya ni okila iya, na gitu na bulinga na bono na chilikina na ya ba. dirasa. So, yo ndo tala taka na crossword. Arto kila na nungulin kelas may bici. Oh yo na kake nga mo crossword on the crossword. At may gosin do ka crossword jinga. Yo kita nguni ni buli ndo chikon do na using kila na kipa kan Indonesia ya ni kai. Ndo na board just outside na cooking room ya mera ka na balela sawani ndo rotike na glass panels mendo bikin na newspaper. Hmm. Na newspaper kaya ni visi nga ndo kambi kya. O tsaka na ndo pasime mendo bili nga for the day the whole school. Ayo sang ndo warang tung ayo silbi na kata lo wili kana daw ndo warang nga crossword na ngona sa do may kolekta ka kino secretary me ko na na nisle mo toro may na crossword. Endo kana na singa toro may na crossword kay sa form 5. Sambiu dake mai afomon. Sambiu dake ngono mai ni there was a scholarship for the first time they were doing a scholarship na lakmo Australia. Ngai metori mai na nomu soma ke na tana ya na ADB Australian singkra na kina iyo. Na soma ke na ADB scholarship na may buli may ko may year 12. Tormay na makani school certificate. Ko yun no gure nga ya sa kilango saranga na no passport ni na lako may na pamuri to may nang unisal ni na may gito. Yun no gure chinga na volleyball I was more leaning towards volleyball. Kau bita na torong ro to bita na kipa sobia da kaba yo kla it weekend na reda saru indendre Iya. I apply oba kota kau rawata kin and they took it on that kaya na nunggu Reton bicho kay norton na tamango chinang korton tolo te dingo ko sa la ko may sinim through mana na ADEB year 12 kana na tara no ko passport ni sa klaro ko may ngor may rede kana kita boleh mo. So this Sena. was iyo end of kita ngo na kala sini kure 1987 kita form 6 so we sang o tinga sa bimbi may na muria may nila ko la ko Australia Australia. Kibala mo wali may enangu namatin mo enangu ni nalaktudo may may. gitu iya. Oh, nang gito. Chiko nung bakasa, chinin Nggak yo. bakasam lang gitu. Ya ko chama na bakasam di bre na bre na kita may mendo. Ako may. Ah, Santina. Wow. Sa totoo kan sina na warong tal no sinin jireke na usya kirong atong kabando ni nomu gito tali na volleyball. Iya na nomu sagilak may Australia. Na matindi katumba ta basanggay tanto labi kun ni mutung chika ni kung gito water polo o gito kirikiti nabi matagaling gito talo ta kaba moron yo malawir kina na ngone. Ngone bulye. Ba matal ta kamanda na nomu sa tantola na matindi katumba. E nabi gito taleso. Yo ya nang kita nga ni high school dan Hmm. kailang na athletics na. Kasi nga doon yan ni Selmebea doon na kanibuli lang siya nang gito ka bau rawatakin doon na maulay durian ni na University of New England i Amidale. Siya may kaya online duro magkailan na kaya nanonood to university ko nando ta kasi ko na ang giting kita ba sa ni university online duro may na team volleyball may kina o ka time out man na gitu kau sa dawir sar na bang karata kalaka kau liya besar kina i AS Rock kiro sote kina kay Steve Steve nangone ko kina kay Darwin kira ya doi Darwin o ya doi ni Darwin mulai mau nganjian ni sa cumi kina bita nama tubu bale ni kay tauke karo na tua kan guru cumi kina na sana mai nambunggu mai bambe mai ona kandabu kartun kita rakabi baca ke Steven ko ono go ya dai ni au lain dambe sa bikale teksar kay nangone ora tulebu bate ke cobo boli ora na tua kan ni bambe rau kilele tok na gitu mai rai gitu rakabi mai Darwin
Kasat kun sara ngor ire ngor na we kan ra jo ngor na ngoni biche mas tanga kona kira na rakabi yo na nongo ga yada ni ai dawin singa indola ki na rakabi Australia ya ngona chin kali wa dio sanga bul karua singa ya announce ta kikina mena 1993 sana na ile o misanga tigo bu mengi to na 15 me endorse ta kana Australian Rugby Union. Io, na kita kere takatu mai Queensland ni South Wales pate ke ACT na ruto na three main states Ano ruto season to tibu chuna chune. O kito mai dawin balete ni they play in the wet season na bakachu na ngoni ni venglambo mai bicha na kotoba kina machi. Na ngoni ati ubu kina. So balete ni kito te wen no kotoba. So we had a claim to start the women's rugby in Australia. Kaula Indonesia tunga na nogula imbasi ka tu yani. Kaulay dur sarna tuna sarva iyo o sangi to volleyball sa ruto na mada no gito volleyball no yada ngani daw no sabang karay be kena volleyball club mo rin gito kin sangi to tong mena volleyball sangay may sasang mo na rakabiner to kan ko nangoni bicha na mas ngani kila nang gito lako kalay gito sa lay bilang sarna gito ni bimadawa may sot na matay ni sot lebo ni Australia na nationals kaunjing tag sarkin na tim ni Australia yo lang kita rakabichu nga ambalete ni nunggu off season may na volleyball kaya damay ko ba mataltachi na desol ka lima ya ngay ngona orto ngay kita win na northern territory na tim na yung bakia ya talbeng nga na ngona nga kita si winikin ni roto na the states are too strong kaya may mingay ya damay ya nangono sa main ding teki nang territory dia harto ngay may pasol ka kantal wala selectors ni usarwalu tu kimbalete ni lim sangul ketul nga na kilo saru yo mama sivia kaya baka mo rin imbita talmay china na kilo mong gusto talmay na mga bakibo ya so ya na nunggu duru-duru may iba na rakabi ka and it had a lot of tapi dia kan kaya na a burden on us because we were starting we were leading and gay kita uding ko makeda na we was attacking na kakeda ya may na non because rugby is the two all boys club yeah but I think we stayed strong we enjoyed it bulit ni kami kita batching kami all going through the same challenge kay nangonong ko tulko satu sebulan bakin itu celebration go i Australia na bakin go and now we can sit back kay may samaruta kan sa so minang sama gitu ngono ko bambim biorton lang may bitsi na arto sa tigo buso mi talaga for the first time na bango morto som binaka ni rato sa through may na rua franchise iyo so yan na nugudur may ni rakami Santin galiti ka musra nga bitawin Iti ko may dawin ito niya nanong kuya yani ka sa ulay iyo kito tigo po na may kinaya ka sa may so may nina sa lato nga na support na support ka na sa nondong kita nangone support ka nondong kita na ilewa na anyway I can support boleh liyo baka belit peka nga ni Andre din nito ya bu so go sa kang andarin ka mendo kair talaga mer maruta ka salib talaga na support salib na tumtumbo sa support ka may mengito na luwer lebu na ir na turang sa it's now an accepted sport nearly but getting there getting there berarti satu so bulung go so ir nangon ranggit chumbo they played from under 6 bertun jirek ngur sing kita main under 6 so kita when we played back then we were playing we kita nanti tim Australia we came from other sports isinin dua era ngayani so we were already players of other sports iyo iko na kami na volleyball ay rakana buwan na matagal gitu ni kalau ngata ni ngono sen kita cikina may dawin kire may kero ni may gitu na tim ni bits so iya kalau may boleh Indonesia tundang South Pacific Games si Guam pati kero na len tim ni bits so ngay kami mga suka ni ake sa from other sports kami na so women's rugby is built upon the shoulders of other sports Dinasar. Bata ba na nonruray ng kase? Hindi na niyo sa doon matububali sa tiko tamay direke. Kota lang ngayon doon gito rakabi. Bata biro ng kase bali. Tapos nonruray. Ni Rosario din niyo sabi. So may na volleyball kina rakabi. Ni balitan yung kayong kita rakabi chika. Asang kita rakabi chika may dawin. Karto chika ni Sydney.
Baka be balete ni totolo na nunggu emba kintuangan nang kita salang na tim lewe. So kla sini palawo chiko ya no sar chiko tamagu. Pas amaro nga ni gitu. Baka be nga ngone ki may sot sa takina na nationals. O kwe talaga na lakay na kipa kata kay Ken Brasida kay Vini Kasam sinabuno da kina. Enan reben, ronan reben kina nunggu na role sara. Iya. O kwe talaga na muri chuna linesman. E sinin tambe me sarangito. E na muri chuna linesman me tuna chubi ona kameta ka ngena ngono gitu kino yo full back. So le bono ngono tutondo tu mai muri na nunggu tutondo ya ko na ngusu na nalako tunga me na posa me na na Lepas sideline. rara. Iya betin rara. So ya sange matai ni ngono mengge support te kio kina nunggu gitu. Na nunggu athletics tu mesa wani ono na yambaki na nunggu netball tu main reimba wana yambaki. Jangan pakan tu ni sesara apa tema gitu nunggu gitu. Boleh tango na ni aning gitu, isang ni buli eh. So ngai ngono sangge mai rugby kina lo kamane tim ni nodan terji. Tamangu mai na sanga tu ni na support kina straight on the bestest position for a support. Ngai main dur tim bacini rara na muria, ngone half time kina. Lá kami nito coach me boss o tama ko nga kaya unto ni raw station ke santong bitang nga o coach min bich ke raw me kero sa ta ka nga kero ni pasaki so yo bakaklam be ka o reza ngona ngone misangay baka me proud na no gudot ang going gitu so that was his moment. And he thrived on it. Na tali taka ko batin sinton luwang tangan. Gombe kan na kla na lu untuk baka samtang gombe kan luwang tangan ya asyang ni dua kla gitu rakabi we never chose this game. Iri pakabi orang kaya rugby chose me because I was at the right place at the right time. The right time. Mm-mm. And yeah, so he's a full supporter of women's rugby. Gay binitakan na doon anon rito bose may vici they di bella no kindia takaban doon na team awareness ver na parents merla ko yan doon na patu ni lota kay suba doon yan ono chiko may tamagu may vici kan do talano na ngona me bosa as a parent ver na tumbu-tumbu. So he's all for women's rugby, but took time. It took him nearly over 20 years. Okay, kita cakap sampai kira sama kawan, nang kumatain gitu. Yeah, so sanggere na beka ni it's something we loved. It's just another sport. Yeah. Ina sara wabi ni bina kabale bo birau te bakaro barong cukup ni kuai dra kanan ra barong tikum yang gor wabi ni bina ka tikum na sar ndoi bola binaka ndaku Simon bakarabia bola binaka bil kasi mas belawu turangan ita bina kabale bola sama tikumai obe wabi ni bina ka bere roni tumbu tumbu bausi bebe namu tumbu tumbu turanga maramakai na bito koni ndi na buli cukup rainbow kuna ya anti ta kombau seng sutsar na bitokoni ya sangga me visau na matinirangi ni samai tostak sar batang dengan ni ni bulle ni gito ya do mananga mo basta matanga ni bibi bakal kakate kibir na itu berbarong kumeni kuah balaten na bitin ambak sauti Naomi wari itu cikuna non rado o dun rubi na ngonelew ragito cikuna rakabiye era wastaki sarang ame birang matangana non releo ni mata bubale um siang ni rotoko ni bale mai bale itu matangana ba matala tikina ya kasema listal kina bitoko ni nita. Yeah. Via nugurai na kenda na wastak nga na kanda sa niklabi na kay. Mbalete ni sisini para ramata kina nonda rai na kay baka na beisau go na beisau le bungo nda kachu na rakabi na kantangani so na beisau le ni rangito na le ngai ke baka sisini para ramata kina nonda rai na bosali le buke na tau iyo so na kangandara ni taka na bibara ramata ke korto taka pachika baka i o kachu ndibela na taka pachika na programu mera bara ramata ke metuku ni go ndonga na entuanga na gitongo tukuni ngani nonda gito na tangani boleh tanang ngone diu na ngone taka kina na rakabi na of course na elewa sa sangani dong gitu kenda tunga mai bale le mga ngona rang gitu tu na turanga na kirkiti yo ni sabe so na ngona sa tantola na reni waga kasama
So any sport is any sport. It's siangan main gitu ni tangan gitu ni aleo. Ang gitu ngani tangan balet ni antes siangan ngani sesoli be kada no opportunity men gitu tak. So nunggu ringa ke bakar kirina tumbu tumbu me sangon tan be ngamen da sabi sau dari ta barara manaka na numungone asin jinga mai me aleo se me tangani isa sudu mai da menda ba sulianga non da be ba na support non da non da buke mera tosu leka leka ngana da chuna burburango menda bilo manta nga na tava itu matanda ke bakar be da kabang sani ma wiser la kone sani matau na kanga darin da kabang da sule beir na opportunity merendingia boleta na jing jing tala nga na bato mai na kara sadi di bakena mai na ngona resinga tumbu da kichu mekina menge buke na jing jing mai liu yo na da upbringing ngona ya la mekina na upbringing ke baka kondora rawata ka ko ya nang kesa kala tanga no mono okay ono sanganga mo eto boleta na elonge mali le chunga ikia so na iyo ndo talanga na sa no bia ka no lebunga ni no songo ta chiko na nonra tanra na koko talanga ni nonra ngai pinakata na nonra tanra yo those are the ones that ended up being the best because they've learned how to get around things yeah so tu eso ke bakai pato talanga ke baka sarari sekarang asar sini raw yo era rani lombik talanga ke pato tolong nonra sasang yo eso ko be ka ken ver no andro barong chumai se na tambangoni se ke bakani baklu beni yo lalai ni sanganga muni bukeira ka mera independent ke bakara independent na raw raw sar no retumbu mai muri kamera kunira kamera erang itu nongon nongon helikopter pere kuku kun tarangori kuku kun lako iker nangai mau bitir mer lako yani nangai lebuli the sometimes it's a bad lesson that makes you the perfect person later on it won't happen now it will be later on Di nasarana pabi binak na mu bibong kiti na ulutanga ya tapi binak talanga wirna poni marama korabito ko ni chukmay na ngona rendre baka do na boli le wera la ko rumuti ko na nonda ngonele ya rorani to mutanga no pamatala na bukuni tuba kini gito rakabio sare ti ko na ngonongo Naomi na nonda sa toko ni o sibi na nonda to gitu chuko na timi lebu timi ninru domo to no pamatala tikina ube babi binak talanga bikem ni Naomi na nomo to bitokon do reda bale na mona liba na nomo sa sanga taka na kena pakai lau taki sona kaendre beira e ponto mentanga ni basi na nonra isulu na kaya undo reda na nomundo liu taka na tikena vama dala matekina kerker da babi binak nga ni sa sol na opportunity bukan bimbi na bi bukan ni suka tal kena matin to Australia na Pacific Sports na kena soli na Wakang bimbing kita ni rakabi, merare ni ralore maikina. Kalau reta lagi na equality for women me babil binakata kita lenga na leoni management orto na kanin ruan na beto satu semai karton tola bana ngoni salver na ngoni pambimbi ya ure chingoni into chuna ngoni bakchin ka ono bet kento ngoni bakchin ka bitu chingoni timnin ruai so babil binakalle bana tumbu tumbu na non ro solia me ro la ko mena ngoni ngo me ro mengi to bana dona open na open team gay kla ele butu na posen tata buci tu ber nang oner kita rakabi gore nang kita nir na bia tangani go so pero no tumbu tumbu go meron to lava mai na luben ra ngon em bak chin ko na chin ka bit mero dur mai ya bare ta ka tu na non ro satan dola non ro bi bambauti re to na management kurto sa di chikongo babe na talenga ba na mani dia bola chingo selita kroi dua santo kila bina tala mena rakabini amani dia tu iliu na durumai ka bakabi ang gotel nga ibuken na kena tandola na rakabi bici ni rare ang gotel nga indo na tina na lubiana sa matataka na timini bici na weightlifting sa tandola tala na rai so kila sar na rai na marama na turang ang gotel nga so sa tandola ngo selita must be doing something right na lubian na safe in this environment so na bison beka na culture sa nangay do na culture binakani gito ber na marami meradurumai I think Fiji women's rugby is on the right track sa rere binaka na tabamure chukayani gay pambibi no to nangito na mata ongo tole walu na timi ni Fiji nru na timi lebu taun do me lebu na kena ngone bo orto walu bakando na ngone bo mengito na singa tambungo
Ya, e parte kia na tutolo ni kena sata visa una ngauna, mera mbiu mena ngone wo. So ya, babir benata talkina na biwi timi le lebu kede na walu na provinces korang kita chiko na marama challenge. So babi benata kira na nonra pila ko bina biba nua mera ko mena nonra province mera gitu mena ngone. Pambimbi to na timi le lebu ngone ni ya sana. Satu sar na ako na bibararam tay ko endaro da buta chika ya satu songo balet ni rusangi to na provincial side. Timi ni kanta ursa to lamane timi ni nanti. Yo nga irasa lita ka chuna non reliu ni ibi abusa ni ibi asana merato so yamay na non rangon eleo. So I think baleta ni rin gito na ngone na narinalak may bunuata ni tandola ng raray rasuka yani tandola nambula ramaraw ng ngone ramaraw na ichiko-chiko nang gaito sa binakakin. So suka talberto ng rua ko na nang rutulak chumengo bibita kinawalu ng ngone bu. Amantanga sampai dua na veiau ya dona wili wili levo me nirtolak chumengo marto be defenta kan katolu ni nirto win and with eight new players ya na bibambo chilevo kira ne nirtolak chumengo nirto coach bo o Moses Rauluni he's got a very good rugby CV as a player and a coach, so I can't fault Fijiana Rua kebakar to siya mandanga ni wini sa dua mandanga na toso levo ni with the new players for the World Cup to come. So, iyo, babin nakalebo na Fiji Rugby Union na kena tusoy chiko na nonton kita na maram. Sa totoo makauti. Erto nang gitu ba kayo na mo ni madango naon. Iyo, na gitu, baka tiga buni ko na kanibi manin rugby, tiga usara ni ko na supadabli. So, nang kita, to na first two games ni kuwa ni Mataka, or to na beach, na ngayon kita chiko na singa tambu, may Brisbane, na pimamanin dua. Pimamanin dua na singa tambu. So, orto na buka chumay na singa, bakambo, orto na buka may na baraway, orto na kita singa tambu, orto na suktalan na singa moni. Na, ya. Yeah. Bikem di nasya mati ko may Brisbane, may Queensland, o klani kem di talaga nati ko New South Wales, sararo tu na wanda wanga buka, sararo tu na bito sa ke ni ngwale ani nili bito kon. Berto na nonda to timini marama, erto nang gitu tiko, na singa tabungo. Ya, tinidirek yung to, o betaronga na Blue Weekers, ngodo na mandilaw ondo, talita ka na ba murikim do. Ninda sar tu kan bangko na mona liba se na retio ele alon da sanga me de pere puno don durtukin ndo rele mucuk me na num do isul na kede rele binak o mata la mata kina tiku baka Oke, nah oke, suka talent kok kina baki chin kadio. Na belum ke sampai tin ka ono go. Bebe tetap aja kena chin kabitu na baki go. Tahu ya pemain belum ke sa ya suka talent na chin ka diwan yang bak sawo ci. Wakere me mulai coach Papua New Guinea. So yan total bangali talon no. So ngole lay coach Papua New Guinea bertona marama mau coach itu banandu na si 7C Udah Singapore. Kami ke Singapore, kami suka mai. Kita, ya, dota ka cuma mai dawin talang ngono ya cuma kini dawin, dota ka cuma na dawin sevens. Ngono ko sa rong le besar na dawin sevens. Ka coach tak talang mekia na nito tim ini Northern Territory, ka winin dona yang bakia. Ka kere sarakin ke orang ni wibu kena kota na tim ini Australia. Ngo it was Barbarian side, seven side back in we're talking 18 years ago. Kita ulako na tim ni Australia yo ya mongai monting yang ana nunggu management team. Sanggan tinggi yo Steven menunggu assistant, anggai nunggu India o Selita kasama India cunggonin rua. Ya nakala sakina na nunggu kay reko India o kaveko. This will be the start of your rugby CV. And we talking 19 years ago, kan render bakia o bango lako mai na sa start ngo ni sa lako mai na team le ngo ni Australia sana gela ko kena nomu. So anito manindi o selita kan nongu medical lo Lucy na ilati ko chiko ngona ngori mai Long Beach. So Lucy works as a nasi na emergency department so Lucy was my medic kartong orto na leniti manati mo ni Australia Barbarian. Artulis na final of in Islandi, kawati nga may namba kaya kita sana numa. Kita ulit sarang kita na lihat tulunggo, to kita na batika Steven,
kita label yang mana market ini to big black afro. Kita santam itu kita gak bakal kita red ni kita sayali ngalo mani crowd. Kita gak di tala market karo label yang mayo seli ta kelusiana na blue wig. So na that blue wig na chico indo na ngono ko na red mbeka ang kita wesele sere indo na do label na ngone bartek chico ba ngon metratu kir bango na polo ngai di chico. Yeah, yung to tratu bango ngai di la square. And that was the year we were there with our three na blue wigs. So ngai na emba kita raba sa ato sa sar ka kita sabi le chin karuan ala ko na taras ya tara. So kima misanga I taka tu na plan me ngona nito outlet mbeka me kima mi gendo le sote kina and just have fun and enjoy the moment and make memories. And we've been traveling with our big blue wig kasadur making no alferreti bulibo batikina no na flag libo sa to sa sar na nito yuli to ksitan roba sara na wili sa to sa sara sa na verto may ya Amerika batikina verto may England. We've been supporting all throughout. Lucy may na timi kita sa support nga. Yo ragayan daw kaya. Do Lucy nam do ilabo. Do lesar gitong gor sa Lucy. Yo resini kila the memories you were making outweighs the na wini kana Lucy ni timi. But ertong gento kaya imuri. Orto na ile amantanga. Nirto kaya nirtong gento durmay na tana. Orto na tangani. Nirto rey may nabuno kitong durto kina. Nirto rey nga na big blue flag. Orto sa kila. Na team satu ko nito support. Kita Lucy. Italia kita lebo sa kata kibiche. Orto na support ngo will be here for us. Either results. So that was how we started. We've been to 3 World Cups with our big flag. Kita salis may nalay support in Dubai, Luis Mena team, kita salang den rangamay. Support in Moscow, Luis Mena team, kita salang den rangamay. Kita lay support di San Francisco, Lucy May, sangga kita lay support tu na embakirwa sa di Cape Town, South Africa, sarto ngay win itu gitu. So that was a good moment. Kita lakukan support talaga na Blue Wiggles nitong Lay Rio, kalawin technique na namatay ni Cola. So we were there to celebrate that moment. Tokyo was karimani to tikita because it was COVID. Kakito heli raw kina. So ngo kita sa wili watch ko na wili hula na ngolay Paris na July. Na lay support bayar to na team ni Bono. So it's a group of friends and friends of friends that have come through. Sa totoo ka diri kimi do marota na mamarau na sabi na kimi sarabe na sarsar tali me makana kau tun tuka ya Naomi ke makayan ru kana timi biti kimi mi mamarau tunga baleta na langa sere na bina repaki na bika kaya na paka marota ka tuna yalo ni tamata tamsakayan ni sarsar oh sini gor no tukunong gor berto na lini timi non reto marau ya nertendo reda mai Yende do pira tuna ni tau nau do ich tau nang kitor sa tarong talo de wini baleta na limang ni vital no ni limang ren na sarta mata sachi ko kita no muriana raka finga chikor to no muriana sarta mata yo chana kita tarong talo de wini ya tungan na lang ni blue wigs Totoo ko makawati. Ya, baka pala dala sikli chontar chingori Naomi na buku ni bitoko ni namuto tampanin ni bitoko ni nang kitora ko biba madala mantekin. Okay, oh yeah. Darchan ko na singalit ni Wows, Walk On, Walk Strong. Membalit ti rato na children's weekend sa may bitsi. Ki nanonoto Luliu o Merebuli. Bito ko talchinga na Blue Wiggles. Kita sa nanumiki na sa ebulte talchinga na ira na singalit chingo be kibay na chingo may suba be me JBU na cafe. Ve tau huli, kabolte kete chicken na nando tau isulu na wows ngo na kani support nga ver na ngonera to weekend sa chiko mai ra to mati tu me buke na nonra comfortable just a bit of a comfortable life. Kerto sa nanum tala na Blue Wiggles na lay sarang kita Hong Kong na mada wa tol maingo merto nandara instead of nito kalabatan daw ka chiko sarto nandara kina na single chini wows kala Sini nawa-nawa, orange. Sini naw. Sini nawa-nawa. Iya. So, yung ko nga na-support, bigyan mo na tacos tu, siniyado tu yan sa Itaubuli, JBU. Wala tayo kinir na matanggali rock ni single in support of WOWs. Walk on, walk strong.
Sa Kidli pinakavaliwe Prince. totoo vakoche ndareda ni sarambele busara na mundo bito ko ni na blue week sana kay bito ko na taga di pepa na bono mo ni bulikin na t-shirt ngo bikim ni na barong ti kumay tabule mo ni na bito ko ni ani na kana boli na non ra singleti ni ra na big soli le bula la inda solia na le yanga bera na lubenta ba mi di benak start kana bakal lebu buku ni nomni bito ko na vale merbuli kaya namo bito ko ni Tico Bertona Blue Eagles eh. Baru kita kan direki. Hello. Wala, sasu ko man ang buli. Iya. So marot ka chiko na mo buli. Nada apa? Marot ka chiko na mo buli ng gulaw. Iya. Iya. Ito to ko sarap chiko na namo dole chiko na namo denru. Rere Iya. binaka. Naka. Obya bampula pero tutu bumbu ro warong chiko may benga bampula madibiraw. Belum bulatai. Belum manakor. Belum manakor. Sabi ko na kajire ko. O klan ni wabuli talaga ko may bengaro nito ko naman na kurubuli wabuli kina. Jire kina kurubuli wabuli kin. Ama beli may rabi-rabi. Oy, Rabi-rabi. rabi-rabi. Ikundo Iya. ondorong ni kundo tombal to kundo nangon bala malaki kurubuli eh. Iya, 20 minutes, half an hour. Iya. Ondo bonti jile kamo si tombal na. So nasinga kita untuk tombale vata. Iya. Kaya kaya kita yang depan pompoin. Kaya kaya ali kita nggak ponto waka. Oy, kimba lebu na resibi ya usa ya linian pa mataka. Iya. Bombongi. Yan mamumboing. Oh, pinakapali jire kima do Naka. maruta ka na nomu gitu chiko na nomu barong Iya. chuko bero o tatabat kinana. Kalau nga tanong guleo, Naka. naka Rasu ko may nakabuli. Ngani buli. sa totoo ka ko chisa. O maruta ka pali na nandor may bitalan no. Bambul chuko bikim di ka na siya mamay. Chininjire ko sa sureti chuko malikan. Sarto bambul chuko mi dawin. Mali. Angol chuko may melori man na menu sa ambil chuko may na o lili sa Crocodile. tun sa baro tu ngona baka singale may kens be suret chuko yani be kemun raw na uto nga kenang base si baka miti Masih. kena baramundi. Para mandi. Binaka. Sa tombulo pinaka may kens reto sa kami rongo to tungo na no machi ko talaga may dawin ko tiku bukel kina na no mo sasanga nang gitu yan matining kito na mura kami na chin kalima sa bitu number Cinco lima. 7 code chin Ati ko na kalima cinco lima. Gay na 1999. Gay tibukin na 7 sa first IRB sanction. International Rugby Board. Kuya kem sange mateni kemem gitu na tim ini bura-bura gay leda ke Hong Kong. Karto mata talang kami kina may vitsi. So, yeah. So, sartong gitu, yeah. Kemem gali sotakin. Ko meron buli at tim talang kami kina ni roto may vitsi. Reda na tawiri tali ni sota. Sadia na So, sa timi may kina ibitsi o kilachi ka, meron buli wate ke beni na taka sa chung gliserne. Orto na tim ni vitsi. sa narin sa tik mo mabisa ucu kumay sa tik mo meringo mi merang gitu na maramay totoo ba ka uci isa wow kimbalan bala mana cin kalimat 1992 Australian Rugby Union cin kadiyo sa mul katol sa tik mo metantola may kinan na matin katum penom satu kun meya ni sa cin ko na baka nung niyang pagtol sa ngabulu naumi wow 30 years totoo ba ka uci isa o babi ni pinaksar bale na non dorme vitalo no tu di kua na biba kong geti Naomi na non no muni siang wala nga ning gito bikim ni na barong chukumay o Naomi gito na namba chin kalima gito na lewa bitu o lay biba katabulit talaga na coaching no mula ko ay Papua New Guinea o katalanga kina na team ni Australia total mitang anong pamadalan tikinayan na bimbini ka na tanto lang matin katumba siyang wala nga nang gitu lebih baka tabulital nga now pikat na maram Iya na, lebih na sana dari ni menda tatare ni kina, kaya pakai o mali leda mali nang gitu. Nah, sana biba beli di gailang ko rekan ibu na tambani kakana na tambani ba ko kuayang. Pati kay na
na support talaga me pakana club na rugby club mendala nga na support na bibu kena kena baru ta kena yani tereni na na kentin ya kede na pirin do malila nang gitu erna da kawang endo na kamera chiku boleh kate kina nang gitu ko mera nira bambimbi karang gitu chonangoni wikito ngo ini satu sehingga yang baki ruang ka ruang goni yang baki nanito rtona ni South Wales Fiji Juniors karang gitu chikin rtona erna wane yang baki chin ka tolu kina chin ka wal under 18 so secondary school bida chikuna leoni na ito keike o ile na bekangu Isaiah, Launia Sana, Sophie King, Otemo, Kasaya, kortona na komiti korsinga isanga chingo merato ya bernangone na non to ngone ni bici. Ka edan chiki ke rando nang kita rasa tap chingo sagai karone amba na Pacifica Cup. Na Pacifica Cup rang kita kede kina na mong kita para no mu country of origin sagai chiko biti. Samoa Tonga, New Zealand, o Maori, Cook, seperti kartona aborigines sagai chiko na Barbarians. And barbarians are made up of any team that's not part of this country. So, kan Australia, India, that was it. Yeah, so cha chuta lang harto na ni South Wales sa seniors. So, yan na bibu ke rala ko may na harto na pida chona ti mil marama rala ko may coach tal chunga na pambimbi berto na ngone na under 13 under 14 ra pida tong harto na maram ni bici harto sa may coach harto man India. Nando na kango steri maram ni kandabu bibu kita chunga bale bona na non ratto soi chunga ngone na kita rakabi na bi usani da kila ke ni dala ko mais a migrant in dona bono tani na bimbinga ni kana saka so le mo kena na tam kena china rata na ya wombala di sini le unango na me na ideal situation mertere ni nangoni mera me taka tek na non rotoso yo ya isang tunin do priority but na non do priority ni lo mer bono ten tamay saka mera na ilaw mendare ni kana le buli na mingfingan le buli gitu so na nito support ra grupo chico sarang do la to na tum na lebi taki mai na non ro ko mai try ke le na fundraising mera ni rengito chuta lang nakal sa coming as part of this New South Wales Fiji non republic na ngano sa babichi na mera huli meke so it's 3 months na memengendo sa tabata sige karon yang baking yana to solela isa may sanga ichike mera ni total na ngoni sala mera to muria na Fijians New South Wales Fijians ka to ya butal ngakin na dan chingona be kani challenge berto nito under 18 under 20 merto sa tabat kina Queensland Fijians but kina Victorian Fijians so that's on both women and girls yo so ya na so na yo tamna dar que mi volunteer que mi alisomi yo minta ya tamay na sa ni volunteer sa hachu binang am chu binang no dangon na pati kaya nung datangan no the time na kakede mendare ninda soli so ka tayo dangon meron do ka to give back give back to the game so sanggo sangga ngono tumbengan ko ni do soli suka na non rasa ngai chuna non dangon meratoso ninda talabatang ngende boleta na talin di chico sabonga na support rara non kunen non na chuber na talent kaya na support na momo na talent Sa kanje na todo. Iso babi di binaksar pali buberto na nemu ilaw ay do bi ngarabiti ko miserene anjir todo kana kautu kuna na mini sule wal tu na muni ngona na muni yaw be babi di binaktalangan no no tunti mata bubal iya nakakete tanto sule na non tayalon dina labi bakalaw nga tatake na ngwale mai kung ano kinibir tum ni barong ti kumay ni kakuni alo laylay ang kondo ni barita kibinakang go tinindire na no do sulit na no yaw na no ngaw na tatandol may no bimatin katum do babi di binaktalangan bita may direk Naomi na no nabito ko ni talangay bal ando madalong pamadal na tikine abo si binyo rendi ni bale o ni maramatina nabito ko ni bal. iya na bito ko ni vale na bandua balet ni at the end of the day ira ngon era mo di chico era kana era chico ibali yo kaya ke bakanda rin inda sumuna ngon nanda sulengan nanda ngon lelay na but yo bos chico balet ni kaus katale ni asinin do nung support ngon nung gitu so kelas rtu nga bawa bina kana kaya ngan revi pambimbi ni ndangoni so kombere ya ko pushta ki okina na daka baka volunteer balet ni asyang na nangunguna okila kaya chikombeka kaya total na baka
ke dalam peka na kosi ndala ko mai so ba bir na katakan ya na nongo kosi ko che umai kina na tikini ngonongo ke ando tani dala so yo at the end of the day mendan ke ba kai chikono mo no solia chikono mo ya usolia baleta siang sarni indona kena música va ka usolia tu manda baleta ya na no mu extra kan do ka tu na extra yo mi chupi na kamanda na no budget sena no mumbul ni matabu balen ber ni kongai solian kitumba ke ba kai chiko solia ko ngana ka ke la ko talenga isindora ka usinta la itaka ko ranto non ranto moto chungo na ngoni mai vici na nrua songo toso na songo toso ya sama nunggu ke rumah tanah bose ya na vida na singa sa o chingo na songo toso ya sambondon bina kompaleta mi kota lilo sina mga boka na grey metis na bakasa mata kana kae sianga ni buke ya kan control so au sabotalita kana nuruto pa sa mai bici na songo nga toso ken bambare da vinga ravinga da sangana non da sasanga ibali ko baganda tumbu karon yuna kana non air na ngoni ke bakasa renda na talent ni toso sasanga mai be na bi mata lawa sena mata songo era ni buke iko le besar songo tungo ambimbi be kito Australia mai bici talenga kena bi panoni ni da butu mai kina there's always support sometimes minda walu tu nga balele no mo god ke chikumbe kana nando yalo pride ngone ya rin palu tie bana lubi mare ni ratos talenga ngone ngo se sernin to kawita ke baka ko takadaka se eli takadaka ira bere nga no ngon me maro ke baka chona talenti dur me mingit so it comes back to the support at home ngai ke baka ndende no ni sulia ni tartara mai irna ngone somehow they'll find the way to get to a sporting field through their friends or through somewhere, but they will find them. If they do, they just need your support. Nakubali besar. Totoko baka uche na nomo bi baka ungeti klani bunga sarbe baka rongo tingu mengora toko na salanga sararital tungango ni barte kini bitoko ni nandom samai bital no tungo kau samai wasea na be kau samai rawata kau mai donu makatalanga na nomo bula ena nomo mata bubale nakubali besar cinin direk sana sebenarnya ni meda bani taru bitalan no klana talangon mai muru no sureci kemnitale klani uchi baka menangol mai parisi ang dotan lendoro betalan no sulit to mona ngona ke baka chiku baka sobe babi ni bena kakina na buku ni linga ni be susi vale bertol na be wakani mai benga kerna no mitokani buli woti nante ta kumbau ker to talangana no mitokani mai Australia sakya na ngono ko chinenjere Ai, iyo ba bina ka bakalibu na soli na tambanan to nang una ni kuwa mentor may vital no kina baka mo sakai chiko ni mo baka tato ka bina na rona singang ko na wose ni ko to kay kat men wa fuling beke to no ulo tu mesawan nanon rabi pasanga ito kamay nanon rabi barere ito kamay pati ni rekilan yo talaga bondon do nanto biwali rabi banini ni tase buli bina kamay nangon ni buli nda kila kere to na tambana ya Yorto taka toko mai so sababi bina kan sel bina ngalal ni kua mai bosa mai wasia na bina na kala lai ola kuduru mai na nogungo ni sal ni ya mai na bono mai ado kine na san ni rakabi na taka taka batake na mai chiko na bitoko ni babi bina kale bero na tumbu o kalonga tini rosembula chiko kan non rondo lo masoli tu na sole na ngona ba kito ibale ba tikay ramata ba kani bita na timi orto ba ro na timi lele kito sama i story re ibale timi ni bici orto na volleyball orto na timi ni lilen sa mazon ro mai chico ba bin binakta nga bero nang kasi na non rondo lo masoli na non bibu kito beyau na ken na non ra pakadengwi nando ya mai ba bin binakta nga bero to na nugule ni mata buliochi mai sawani utan gulen kalasi batkerna itis kere nangon kyo pakanda kila na nonda puno da buliochi meki nonda connect nga ese buru ndala ko kina na bibi buke o ya ndo sono mono marau kina ni kere ani na no kan donation ni fundraising rando solo masoli mai so babi menaka bertonan itu buliochi babi menaka telenga berna ni chiku iserne nongo supporta leo chikongo chaweli robualala nongo kede lai se lebu se anga bakando ni donda tu se me se anga ni kama ina se anga chaweli
nakanga ukayani sulia mai so bina vale choweli ke kumdo ke sarna we kangu ke irna chikungo isernena no mindo support ondo bebele butuki na no do kadi baleta ngale ni kila ni chiku bina kana no support unit korando lomsul mekina berto mai viti bina vale berto na bi kan ke na ando ngole ni durup na le ro nangase bina ka we communicate na tokani bulot men reimba bulot mai Rainbow Sawani wambi talanga berato kede na ngone ke mai na lubi ne obisa chutana do ne mai songo na lubi ne obisa kede bal bibes korbo I namboro bina vale no nindo bito ko ni chikumai sangtala ni ngule da ke kumto mena koro ba bimbi na bi kor kede vai benga tos talanga na ba bina ko bikito na timini uplift sama yo chichigni nito uplift na mbakingo sandora di balap kita tak kaptal cinga mai babe menakan num don do bitoko ni chumai na kau bakamoko kan kan ni ngona bakan den kan kan ni ngona bana bi bono ket mai biti kasa mai chili tungo ile buka ya talaga tore cin kalima na mbaki le besar na babe menaka usini na do buta kede au kilani ni i sema chumai ana ga wil mbia kana page ngo bertono bi kan kede bala besar na ngalo ni linga na bunondo ya kina pati kena dingo mitaranga binaka kai when the matabu bal toka kena no musuletu na por karamungo merani da mai bewase kapital makina Tako. Isa, mundo. Nakabali besar tinirekin na yalo binaka kena nomu suletu na nomu ngono klani ni maramososo levutu na beka mo ngarava na sig binaka ni kuwa sulia mai mamai dau na nungu ipato patera sema chuku mingo na biokani na bise biti bise buru samtal chunga mingo choweli robola nakabali choweli bikimni na sema chuku bikimni na buli oti nakabali na nomni bito ko ni tukumai na sasanga kede endo baita bikina na nonto marama bulai no Naomi Roberts. Nakabali besar marama kai kalau ngata chiko na moni madao kena baka baka rau talangani ngole ni Parisi nutak talangani tolong misota talanga Amerika en bulo Julai salolo besar tuan bali bikim to baka bitamani kalau ngata chiko moto mata. naka sama de Iya, mata. Sa pinaka makalevo tamara ni may tigo pat kay kento na nonda marama bulan ito kay na sige pinaka ni kuha Naomi Roberts ito kadibiti ko na chinendireki kaya ni damaro taka ni samay bakang bulan kento na nakoneleo direki do rong pinaka ni wastu nga bakang bengka da talita kay na visu sibali bakarita ki na lubian nakoneleo kertotal nga na marama bitadini na sige pinaka ni kuha tatoka ni bana numiti kongo na bulan ni marama Women's History Month na mata saot da ngole birti ko na marama ra bakita na mutrara ni kadibaki na walesi na madongo da kalungat ni to sema mai bida na marama to sureti na non ra baitala no ir na marama sang gitu tak nang gitu ra kabi da kamireti chungoni ko ni gitu tak ko nang gitu ni lewatin kalima na lewa bitu gitu talanga ko na tim ni biti satu token dina menan gitu mena tim ni Australia tim ni biti salia talanga ko mele kibi bak tabuli di talanga pabi ni bina talanga bikim na Blue Weekers na bito ko ni ni takabati ko berto na tim ni biti mbak katu ko chinintireke nganga senruka dona redi Blue Weekers na mbatin rara Ababi ni naksaran kina bakan lebu, bikin na sar cuka ni bisi buru-bura, ke bakan tangan rem menda bibu kaya ni berto, na non to sasanga na Blue Weekers, ngai bitar tara ni berto, na non to tangga ni biabu ni Facebook ke, au sabak mo ni bikin ni, na walu na kaloko na kam ni kuah, na ngona mai biti ro na sema tal cuka mikina, ro na nonda marama tal ngarong gitu na tim ni biti o seri maleuning gila, bata ke iwa buni kura ne ke sama mai na walu na kaloko na mbongi pinaka ni ko sa ba ani ni kalau ngata tiko ni mode mata naka mole mode set sa ande sota yani chulai sa dono naka mode mata naka